Şahitlik bilen şunlukta Allah Teala'dan başka hiçbir ibadet onlarga layık zat yok. Yalnız ol, onun tengdaşı yok. Hem şahitlik bilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kulu hem ilçisi ekanligini. Ama onun ahli beyti sahabelerge, tabiinlerge, hem bu yoldan barışı barcha mümin Müslümanlarga Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bulsaydı. Kishiga pullar, oyoqlar, qulu, ishqi ne'matlari berib, ana eng yaxshi suratda bor qilgan Alloh Rabbimizga barcha maqtovlar bo'lsin. Haqni qoramni, halaldan haramni ayirish uchun Alloh bandalarga oson ne'mati berdi. O'y fikrlarini chektirish uchun, haq so'zni siylash uchun til ne'mati berdi. Shundan da til ne'mati Alloh bizga bergan eng zo'r ne'matlardir. Til kichkinagina afzalsa o'zga ko'p siyan sola Alloh unga ko'p foyda keltira oladi. Til silib turgan eng zo'r aflatlarning birisi yolg'on. Allah Rabbimiz Qur'onda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ağzından nidikine söz çıksa da ferişteler onu yazıp varırdı. O ferişteler bir sözünü de bir avazında kaldırmış yazarlar. Allah Teala İnfitar suresinde aytgancha: "Ve inne aleykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tef'alun." Sizden üstünüzde saqlovchi ferişteler var. O ferişteler Allah başında ulug' ham hurmatli. Onlar sizin amellerinizi yazıp baralar. Әлеге фәрештәләр siz qilgan yaxshi ham yomon amallarni, siz aytgan so'zlarni bilalar ham yozib boralar. Imom Ahmadda keltirilgan hadisda Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam deydi: "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubu Allahu lahu biha ridwanahu ila yawmin yalqahu wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه." Düzgünde kişi anın derecelerge cidden bilemediğine Allah razı olan söz söyler. Allah Teala kıyamet gününde şu söz sebeple özünün rizalığını o kişiye nasip eder. Hem kişi ne dereceye cidden de bilemediğine Allah Teala'nın başını çıkarıp söz söyler. Şunun sebeple Allah kıyamet gününde özünün başını şu bendege yazardı. Hasan al-Basri yashqina Allah Teala'nın kullariga oyatlarni o'qiy turgan bo'lgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. İz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin va 'anil shimali qa'id. Kishining o'ng qaful tarafında ishlarni yozib boruvchi ikki farishta bor. Shu oyatlarni o'qiydi-da, ustiydidi. Ya'ni Adama bu sifatlarga sahifatun va utilat ilka malakani kalimani ahaduhuma 'an yamin والآخر عن شمالك فافعل ما شئت. Ey adam balası, senin defterin, senin amel defterin indi kubdan açılgan, senin üstünde iki hürmetli feriştege senin üstüne vakalet verilgen. Yani Allah senin amellerini yazıp paralardı. Şulay bulaş nerse dilesen şunu işle. Aqbil ev ekbir hatta idha mitta uyat sahifatuka ve cu'ilat fi unuqika ma'aka fi qabrik. حتى تخرج يوم القيامة بعد ذلك يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Bu ayet Ramazan yani Hasan al-Basri kimin amellerine ortlar, hatta sen ölüp defterini yollayıp senin boynuna ilip kabrine senin bilen koyulgan şey. Kıyamet gününde sen Allah'ın çıkarılan şey birge bulasız deyip ayet Allah Teala'nın kuvvetleri ayetlerini okugan. Her kişinin boynuna biz onun amellerini bildik, yani Allah'ına ayrılmasız gittik. Kıyamet gününde ise her kişiye yazılı çıkarıp biz kanbu ana başı bulgan halinde görür. Oku sen özünün amellerinin yazılan kitabını. Bugün de senin huzuruna hesap edilişi bulup nefsin yeter. Yani ne cezaya layık kendilerine uzun anlarsın diye Allah Rabbimiz İsra suresinin 13. ayetlerinde. Hem şuşuna üstten Hasan al-Basri ayet koyar idi. "Gudila vallahi fika men ja'alaka hasibe nefsik." Senin canını özü hesap kılaşak Allah bilen ant eden sana karada gadil bulurlar. Haber ettiler İmam Ahmed Ölüm şiiri bilen şiiri başlagaç ıngıraşa başlaydı. Hem bana kelip gelişe ki Allah Teala'nın her bir sözünü, her bir ıngıraşkanlı yazıp var bu. Hem bu bilgençe ıngıraşmışa sabır eder.
Ibn Mas'uddan keltirilgan hadisda Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İnne sidqa yahdi ilal birri ve innel birra yahdi ilal cenneti ve innel racula la yasduqu hatta yuttaba indallahi siddiqan ve innel kadiba yahdi ilal fujur vel fujura yahdi ilal nar ve innel racula la yakdibu hatta yuttaba indallahi keddaban." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Dürüstlükte doğru sözlülük itaatga yetar, itaat ise cennetga olib boradi. Kishi dürüstlük söyler hatta Allah boshida eng to'g'ri so'zlar bo'lib yozilgancha. Dürüstlükte yolg'on aytib buzuqlikqa itdi. Buzuqlik ise o'tqa. Kishi yolg'on söyler shu vaqtga tikli hatta Allah boshida eng yolg'onchi bo'lib yozilgancha dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Yolg'on bu munofiqlikning qopqalaridan bo'lgan bir qopqadir" dedi. Ham ikiyüzlülükning negizi bo'lib yolg'ondir. Abu Sa'id al-Khudri'dan keltirilgan Allah elchisi sallallohu alayhi va sallam ishqida duo qilganda aytgan bo'lgan: "Ey Alloh, yuragimni nifoqdan, dilimni yolg'ondan saqladi." Hamda shulay bir hadis aytdi sallallohu alayhi va sallam: "Banda aldangan vaqtda farishtalar ona yarag'ayalar, og'zidan Alloh sababli chiqqan so'zni iskatkiza olmayshadi." Musa aleyhisselam Allah Teala bilan so'rashganda aytdi: "Ey Rabbim, sening nima qillarni sinasi yuboradi?" Allah Teala javob etib aytdi: "Seni yolg'onlamagan, qalbi gunoh qilmagan, ham zina qilmagan kishi" dedi. Bu oyat hadislardan anlaşılgancha İslam dinida yolg'on bu haram, ya'ni tiyilgan. Ammo qaytar ushroqlarda bu ruxsat etiladi. Imom Navoiy bu ushroqlarni anlatib aytadi: "Dürüstlükte sözü maqsadga erishish chorasi dedi. Agar izli maqsadga yolg'onsiz erishib bo'layotgan, demak bu ushroqda yolg'on bu haram deyilgan. Agar yolg'onsiz ona erishib bo'lmayotgan, yolg'on ruxsat etiladi. So'ngan agar bu maqsadga erishib bo'lsa, aldashning hukmi mubah. Agar maqsadga erishib vajib bo'lsa, yolg'onning hukmi vajib. Masalan, agar biror musulmon uni o'ldirishga yoki molini talab olishga tilagan zolimdan qochishga majbur bo'lsa, ham ikkinchi bir musulmondan uni to'g'rilab so'ralsa, ikkinchi musulmonga aldashi vajib bo'lar dedi. Lekin bu uchroqlarda da kishining kinoyalar bilan so'zlashuvi durustroq bo'lar dedi, yaxshiroq dedi. Misol etib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan Abu Bakr radhiyallohu anhuning hijrat qilgan keltirganlar. Bir mushrik so'ray Abu Bakrni tanib, "O'z kim deydi? Sening bilan boruvchi kishi" dedi. Ya'ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning o'zallarida. U aytdi, "U dedi, to'g'riga iltuvchi kishi" dedi. Ya'ni aldab aytmay, avvalgi kinoya bilan aytadi. Shunda aytadi, hamma gunoh xudo bo'lmaydi. Olimlar yolg'ondan ruxsat etilgan ishroqlardan Muslimdan keltirilgan hadisni dalil etib olalar. Annaha sami'at Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul: "Laysa al-kaddabu alladhi yuslihu bayna an-nas fayamni khayran aw yaqul khayran." Kishilar orasini tatlashtirganda, yaxshi amalga yoki yaxshi so'z aytganda durustni söylemoqchi yolg'onchi sanalmaydi. Muslim ikinchi bir rivoyatda shunday so'zlarni da üstü qalat Ummu Kulthum va la asma'u yurahhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nas illa fi thalathin, ta'ni al-harba, al-islah bayna an-nas wa hadith ar-rajul imra'atahu wa hadith al-mar'ati zawjaha. Men Alloh elchisining kishilar so'zlab turgan so'zlarda uch ishroqdan boshqa yolg'onni ruxsat etganini eshitmadim dedi. Üç ishroq. Birinchisi sug'ishda, ikkinchisi kishilar orasida o'qlashtirganda, hamda uchinchisi erining xotiniga, xotinning erine aytilgan so'zlardan boshqa. Lekin bunda da endi aldov maqsad qilgan ish tugul, avvalgi ruxsat bilan qo'shandi. Ularning orasida tatlashtirganda deydi. Misol uchun eri bek motor bo'lmagan xotinni motorim deb aytsa, endi xotini bek botir bo'lmagan erine botirim deb aytsa, bu ishroqda ruxsat deydi. Ammo endi shinaqda endi ana xiyonat yüzünden yolg'onlasa, bu endi bir shiksiz deyilgan deydi. Alloh Rabbimiz endi dillarimizga ko'pirtirlik nasib etsaydi. Наша религия считает ложь одним из самых больших грехов. В одном из хадисов посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к сахабам, сказал: "Сообщите вам о самых больших грехах". И повторил это трижды. Сахабы ответили: "Да". Он сказал: "Это приобщение сотоварищей к Аллаху, несоблюдение прав родителей, убийство, ложь и лжесвидетельство".
Ложь является основой неверия и первым признаком лицемерия. Ложь является передой на могущество Аллаха. Ложь противоречит божественной мудрости. Ложь портит высокую нравственность человека, заложенную в его естество. Ложь препятствует духовному и нравственному совершенствованию человека. Поэтому из всех преступлений более всего достойно проклятия именно ложь. Аллах Всевышний сказал в Коране: воистину, Он ведает о словах, которые произносят вслух, и ведает о том, что вы утаиваете. Да, ложь — это обман, хитрость и неблагодарность по отношению к истине. Но хуже всего ложь, попирающая права других людей. Ложь — это попытка скрыть от людей то, что известно Аллаху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не разрешена ложь, кроме в 3 случаях: в разговоре мужа с женой, на войне и с целью примирения между людьми. Сказал имам ан-Навави: очевидный смысл этого хадиса — это дозволенность лжи в 3 случаях, однако высказывание неясными двусмысленными словами будет лучше. Сказал Кади Ияд о рассказывании неправды от разговоров мужа и жены. Он сказал: возможно, это ситуация, когда рассказывает каждый из них о своей любви и радости. И даже если это будет ложью, это разрешено по причине того, что в этом есть примирение и поддержание симпатии между супругами. Что же касается лжи с целью обхитрить супруга и удержать его из его прав, то запрещено по единогласному мнению. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وارفع راية الإسلام فوق كل شعار، ووفق ولاة الأمور إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. وأقيموا الصلاة.